Kurwanya nkongwa isanzwe hifashishijwe uburyo bwo kuyikurura ikava mu bigori ikajya mu byatsi. Guhinga ibigori ni akazi gakomeye, ariko ibyonnyi birushaho kugakomeza. Udukoko tw'ibyonnyi dushobora kwibasira igihingwa cy'ibigori tukacyangiza, bikagira ingaruka ku mirire y'umuryango cyangwa bikanagutwara amafaranga. Ibyonnyi by'ibanze mu murima byitwa nkongwa. Imwe muri izo nkongwa ni iyitwa Chiro parteis. Aya mashusho arakwereka intambwe wanyuramo ukarinda umurima wawe ibyonnyi nka nkongwa isanzwe, ukoresheje uburyo bwo kuyikurura no kuyigezayo. Ubu buryo bwo gukurura no kuyigezayo nkongwa ni ingenzi cyane mu gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kurwanya ibyonnyi. Mbere na mbere, reka turebe uko nkongwa yangiza ibihingwa by'ibigori. Nkongwa zikuze zishyira amagi y'umweru ku mababi y'ibigori. Nubona aya magi ku bihingwa byawe, umenye ko watewe n'ibyonnyi. Amagi ya nkongwa amara iminsi hagati y'ine n'umunani kugira ngo aturagwe. Iyo amaze guturagwa, igishorobwa gitangira kurya ibibabi yaturagiweho. Ibishorobwa bigira uruhu rw'umweru n'umutwe ujya gutukura, kandi bikagira imigongo iciyemo ibice bine ku mubiri wabyo. Nyuma yo kurira ku mababi, ibishorobwa byinjira imbere mu gihingwa, bikarira no mu imbere mu gihingwa, bikacyangiza. Nyuma y'ibyumweru hagati ya 2 na 4 byo kwigaburira, ibishorobwa byinjira mu ruti rw'ikigori, bihinduka nkongwa ikuze hagati y'iminsi 5 na 12. Nkongwa zikuze zikora nijoro, zikaruhukira ku bihingwa ku manywa. Zigira utunwa dutoya n'amababa ajya kuba umuhondo. Kurinda ibigori ko byakwibasirwa na nkongwa, ushobora gukoresha uburyo bwo gukurura no kugezayo nkongwa. Ubu buryo ntibukoresha imiti iyo ari yo yose ishobora kuguhenda ikaba yanangiza ubuzima bwawe n'ubwo utundi dusimba turya ibyonnyi. Kuko imiti yica udukoko idakoreshejwe, uburyo bwo gukurura no kugezayo nkongwa ntibubangamira imikorere y'ibindi binyabuzima byica nkongwa. Ushobora gutera ibyatsi runaka mu bihingwa ugamije kurangaza no kuyigezayo icyonnyi. Ibi byatsi bishobora gusarurwa bikagaburirwa amatungo. Mu kugerageza uburyo bwo gukurura no kuyigezayo nkongwa, tangira uhinga ibigori mu mirongo ihana umwanya byibura w'ibirenge 2, ni nka santimetero 75. Hagati y'imirongo y'ibigori teramo ibyatsi bya desmodium. Desmodium ni ibyatsi bivamo umuti nkongwa zidakunda. Nkongwa rero zirukanywe cyangwa zigijweyo hanze y'ibigori. Hanze y'ibigori byawe terayo ubwatsi bwa branchiaria. Ubu bwatsi buzakururira nkongwa hanze y'ibigori. Aho gushyira amagi ku bigori byawe, nkongwa zizatera amagi muri ibi byatsi. Ibishorobwa bizaturagwa, bitangire kurira mu byatsi, ariko bihite bipfa vuba. Reka dusubiremo ubu buryo buhuriweho bwo kwirinda ibyonnyi, tubuhuza no gukurura no kuyigezayo. Mu gutera desmodium hagati y'imirongo y'ibigori, uzasunika nkongwa hanze y'ibigori byawe. Mu gutera ubwatsi bwa branchiaria iruhande rw'umurima, uzakururira nkongwa hirya y'ibigori byawe unazice. Ubwatsi bwa desmodium na branchiaria bushobora gusarurwa, bukagaburirwa amatungo cyangwa bukagurishwa. Ikindi, ubwatsi bwa desmodium bufasha mu kurwanya ibyatsi bidakenewe nk'urwiri. Hanyuma, amoko mashya atangiza ikirere y'ubwatsi bwa desmodium na branchiaria ahari akenera amazi makeya, bigatuma asigira amazi ahagije ibigori. Mu ncamake, iki ni igisubizo gihendutse kandi cyoroshye cyo kurwanya nkongwa bidasabye ko ugura imiti yica ibyonnyi. Gerageza uburyo bwo gukurura no kuyigezayo nkongwa ku bigori byawe niba nkongwa ari ikibazo mu gace utuyemo. Warinda ibihingwa byawe guterwa n'ibyonnyi, ukanabona umusaruro mwinshi. Ibi bisobanuye ibiryo byiyongereye n'amafaranga menshi kuri wowe n'umuryango wawe.